brother's keeper and let us love one another. Hallelujah. And you know what happened? Later on die stukkie, daar sê my sister vir my in die hof van, bid vir sy troue. Sy sê my bid, jy moet nie lang bid nie. Die Here sê my bid nie, ek sê ek bid nie, jealous weg. En ek bid dat sy die regte direction gaan. Ons het saam groot geraak, saam adopted, but she went her direction. But nogtans sal ek die Here dien. Alhoewel kom dinge my weg, soms stuur die duiwel 'n curveball in jou hooien om jou te remind dat God is nog altyd aan die troon. God is nog altyd aan jou boot. I'm reminded, later ek vra die Here wat moet ek van praat? And then I'm reminded by Jesus in the boat. Ek wil dit skryf van, hy is mos 'n man van die woord, so ek moet skryf gee en ek moet sê en wat die temas voor die leier my skop. Laat ek net terugkom. And the heading is Jesus walked on water. Baie said Jesus walked on the sea. And you know what? Now there was Paul and Jesus. So I'm reminded, and I'm not going to be long. It was, and I'm going to give 2 scriptures. But immediately, iemand sê onmiddellik, immediately Jesus spoke to them saying, be of good cheer and do not be afraid. My God. Ek het in Afrikaans sê, gou van die Afrikaanse skrif, moet nie bang wees. En onmiddellik. And that stood out for me is, I'm going to say verse 31, Jesus commanded, stretch out your hand. And he caught him and he said to him, oh, he of little faith, why do you doubt? Hoekom, krijg je die Afrikaanse woord, why do you doubt? Hoekom twyfel sy? Wat kom by my is dat Jesus is on the boat. But he told Paul, kom nader. Peter, sorry. Ja, ons het 'n juffrou ook hier. So ek wil nie verkeerd praat nie. So Paul. But Petrus, ons gebruik die woord Petrus. And it occurred that there was a storm. Maar wat ek gelyk het van Jesus is, he was calm in the storm. Come on. I have one testimony. My one son, Kai Eli, had an ear infection. But then they said, die vrou in South David, they had to put a grommet in his ear. A grommet, which means hy kan toewies en het kan maak laat en hy kan hoor. They said, we need to put that in his ear. Nou moet ons na die special doctor toe gaan, want die kliniek wil jou help, die kliniek wil jou Red Cross toe. And what I reminded is, be calm in the storm. My vrou sê, julle weet mos waarom mense lights aangaan as hulle sulke goede encounter. Ek is calm in the storm. I'm like, Lord, you know best. En ek is stressvol nie, but ek wys ek is stressvol nie. I'm just calm. But I know there's a God. He was calm. And then Petrus, laat ek die Afrikaans hier, Petrus kom op die sien. Hy sê, Here, as het jy is, laat ek loop op die water. There are many people in your life, hulle wil saam loop, maar hulle wil nie saam deur die ding gaan nie. Come on. You know what? Man of God, you know one thing, I don't prepare for a sermon. I ask the Holy Spirit guidance to guide me through this. And then I was sitting, I wanted to speak about a due date in your life. Alles het 'n due date. Alles in jou lewe het 'n due date. You know what I mean by a due date? Jou situasie het 'n vervaldatum. As jy vir altyd nie, as jy hoef toe gaan op postpone dat as jy jou court case is next month. And you know what I've reminded myself? A due date brings an indication that there must be something new on the market. I'm reminded, tyding kan nou by kassie lê, maar sy gaan hom nie verbruik nie, los het net daar. My ma het my gesê, los het net daar, moenie krap nie, los het net daar. I'm reminded, and then I was thinking, so the due date attacks a process.
elke ding het 'n proses en elke ding het 'n due date. Jou proses is different as myne. Ek weet nie wat 'n proses is in jou lewe nie. Dit is in die somer, in die winter, in die herfst. Ek weet nie wat jy maak nie, maar as jy verlang, soos die mense sê, as net van nou. As jy vir altyd nie. I'm reminded by a lady in a process that she's giving birth. Daar is 'n draaipunt wat sy kry, dat die baby op pad is, which means God is telling you that your miracle is at hand, your blessing is at hand. Jou kind wat op drugs is, hy sal nie maar altyd op drugs is nie. Jou dogter wat vasgevang is in dwelms, hy sal nie maar altyd nie. But never speak negative over your own daughter. Sy sal nooit regkom nie. Sy sal 'n tikkel bly, sy sal 'n dragedie bly, die as jy hoe sy as sien. Always remain positive. You know what I remind? Petrus was positive wat hy sê, ek gaan val. Why are we always in that sit? Hoekom is ons altyd in hy mentality? Die vlees moet altyd ingryp voor God moet 'n ding doen. I'm reminded by that we always have a fleshly mind. I think there's a statement that says, never make a permanent decision based. Never make a permanent decision on a temporary thing. Ek weet nie wat 'n situasie sy by nou is nie, maar as jy verlang, ek assume dis is by jou Petrus is wat die staan, hulle fokus te veel op wat om rond hulle is, maar die lied sê, ek kyk nie meer rondom my nie. Ek sal die Here dien, al is dit dat niemand nie saam met dien nie, sal ek nog altyd dien. Ek sê een keer op die trein, as long as I'm breathing, I will not be silent. Why I'm saying that is, daar is baie mense, hulle wil saam jou dien, net vir die blessing, hulle wil nie saam jou dien, om weer die toestand te gaan nie, hulle wil nie saam jou dien nie, hulle wil net die flesjes ding sien. As die Here vir jou bless, hulle wil ek jou beste vriend is, maar sy sal nie vir my sê wat sy die maak nie, want sy is te bang. I'm here to tell somebody, do not be scared to show your thing to your best friend. Hy sal het hou, en hy sal het put. There's one thing that I went through. My sister changed the religion.